بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Matatoy pong tinais si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarang sukul kita bi tuju Allah subhanahu wa ta'ala, tape kita bi pinaabot wene si waktu ituin atawa kan si elaw itu. Magsukul kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala, gape kita bi pinapatay wene atawa kan gape kita bi pinalain wene amban me binekkat ni rijiki nentura tak bulak dunya wa Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinais si agama Allah subhanahu wa ta'ala, sa hadya-hadya manamalan ni'mat tapangurong Allah subhanahu wa ta'ala, sidambua ipon yene pinaabot ye si bulan Ramadan. Pinaabot ye si bulan Ramadan sarta keseg in pamaranannen. Pinaabot ye si bulan Ramadan sarta hap manamalan in parasahannen. Basagan niya kulya niya mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan amban sa hadya-hadya ni'mat tapangurong Allah subhanahu wa ta'ala tuju kita bi hangkan akur kita bi kemon magsarang sukul kita bi tuju Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan Ramadanin gayne teggel tahala amban kita bi. Siya dumehellulay sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sa inge pangahalga din bulan Ramadanin, sa inge pangiseb din bulan Ramadanin. Sige petek ka in bulan puasehin atawakan bulan Ramadanin, maku-maku sa tuju Allah subhanahu wa ta'ala, nangis-nangis tuju Allah subhanahu wa ta'ala, mikipataha pangumulan, dinaksinugpatan in pangumulan din supaya si atawakan mikipaabot siya si bulan, yene bulan Ramadan. Paggetahati wede in bulan Ramadanin, hadje manamalan kalabyahanin. Paggetahati wede in bulan Ramadanin, si dialem ni hadje manamalan in pahala bangkew makapag-ibadat si dialem bulan Ramadan. Ien panangis-nangis anu may sahabat, makutuju Allah subhanahu wa ta'ala, bang pa in isab si pinaabot si bulan Ramadan, ien hawa kahalga in bulan Ramadan, ien ay sisiya ien. Kung tinai ko si agama Islam, o kiyaw ko ito aelum, sinugpatan pe pangumulan nun atawakan inextenan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hape pamaranan nun ko ito, taabot nung bulan Ramadanin, hape pangalisano sin kinakan mapait malala malanabin, tiya pe kiyaw ko itulay binaybayan tura tabulak dunya, akahante kiyaw, subay kiyaw magsarang sukul tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa hadje-hadje pagsarang sukul. Paggebanes amban manusia, magangan-angan baya taabot we de bulan Ramadanin, baya si mag-ibadat si dialim bulan Ramadan. Banes amban me manusia, baya si masa Quran magzikir si bulan Ramadan. Sa ga ni si sinukuran, lukga ni si tinakdiran ng Allah subhanahu wa ta'ala taabot we de in bulan Ramadanin, hatinen ekkaru takite we te biruk takale we te biruk takilale we te biruk nambuwa lahat tebi. Sa we no tag na magkilale, mag-story, magtawag, magkemon, saan tag ne po ito.
hatinan pinapati ni wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Esteb tabi akur kita bi kemon, kita bi tuko, kita bi tu asi inambus. Ko kita bi itu saparati ahadja magtulak-tulak atawa kana mag-operation pito para tabulak dunya. Ko kita bi itu taga kuntara, ina kuntaraten bi kamate mi pung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nalanduk makaluoy sirambuwa ipon, landuk makaase dambuwa ipon, bangye taambus we ambus lay buga ye sadya ganta binoo we ni apelyo akhiratin. Nakita mi pung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala, niya petalebbi, yene bulan Ramadan, kulang maglabi-labi pe 10, na magmehet-mehet kita bihatinen menuan sinyene matelebilay. Bang bakas kita makausal number ni amban number 1 sampai number 16 na atawakan 17, bugaien kapennuan we te insopot telay amban si kaisa sampai si kalabi 10 lay. Ene soputante bilay, ga tanto kapennuan we te biruk pagbasa sin Quran, ga tanto kapenno anwe te biruk pagzikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ga tanto kapenno anwe te biruk pagtawbat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ga tanto kapenno anwe te biruk pagtahajjud pagqiyamul lail tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Niya pe chance tabi pung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala, niya pe talab bila bi 10 eseb te bi penno ante bi ien me pung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala, dukki te bigay lugi taabot pa inte si elew akhirah. Di alam bulan puasa itu yene pa ine bulan puasa na syahrul maghfirah, yene pa ine bulan pagpaampunan, atawakan bulan yene pangampunan. Bang niya amban me manusia agak tahati we ne we barduseye, gayhet kita biien inurungan chance wa Allah subhanahu wa ta'ala, paggain Allah subhanahu wa ta'ala katauhan we ne kemun kahalan bakas pinapanjarinin. Hangkan ne kewien dinaak magtawbat, hangkan na keterinaak magtawbat, alhasil barduse kita tura tabulak dunya me pung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini pa na syahrul taubah, syahrul ibadah. Angkan hepan Rasul sallallahu alaihi wasallam raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Ulali me sahabatin bangway sa ibisara in Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin. Pan me sahabatin ine pa ine binisaranu o Rasulullah. Ina pa ine maksud nulay okay o Rasulullah. Si bisaranu lay. Sambung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inne man adraka Ramadan wa kharaja anhu wa lam yughfar lahu. Sambung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin, yene pa inna niya dambua ipun taabut we na bulan Ramadanin, maglabe si iya bulan Ramadanin, buga ye inampun we Allahu tabaraka wa ta'ala. Payamanong de pumitinan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil dakyaw ngase-ngase rukda kita bi ngase-ngase banggayro kita bi usa magpaampun tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, gay ngampun kawin Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay kyaw mag-itirap pa inta si pardusehan no, magmaryawa kyaw tudyo iya we benna in kita biinin ka wiyan barduse kyaw maku kyaw kaampunan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, gay kyaw yan inampun Allah tabaraka wa ta'ala. Hangkan na iyan pa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, niya pa ini amban manusia turata bulak dunya maglabay si iya in bulan Ramadanin, taabot wen in bulan Ramadanin sa gaya inampun ni Allah tabaraka wa ta'ala, gaya magpaampun tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadanin hadje manamal kahapan ni may pung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Haji manamalan bonus pinaturo na Allah subhanahu wa ta'ala si umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buga inin tapangurong si may umat lumahil ulay.
Bulan Ramadanin pinaturon inin bonus du kahadya manamalan kahapan nin ga tapaturon si may umat ng mahilulay. May pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala hangkan subay hargaan tebi inyene bulan Ramadan tu. Bulan Ramadanin syahrun khairun min alfi syahr. Yene pa inne bulan bang taabot wenu hadya dialem dan sangim. Makapag-ibadat kaya inalenan we da dialem yene si Laylatul Qadar khairum min alfi syahr. Hape ang bandangi bubulan. Payamanun be, itu bonus itu si umat ku itu. Ga ta pangurong painta si umat tumhilulay. Bang itu tasigpang wenu. Bang itu taabot wenu. Bang itu kaisihan wenu. Dialem duran sangim. Hape ang bandang ibubulan may pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Payaman may sahabat lay. May mapainte may siya dumahilulay. Sa inyo pangahalga we de bulan Ramadanin. Mismo na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa inyo pangahalgaan in bulan Ramadanin. Bupain kaakahan ne. Inampun ne pardusehan nen. Siyene umul bakas tausal nilay. Duk siyene gape bakas tausal nilay. Inampun ne inakahan ne Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan hibdam buwa waktu. Tatilew yewe andani Aisha radiyallahu anha. Pagi magkiyamul layl ye mag-ibadat ye. Sampay yene paninggene miyaan. Pag ayat ni pamasana sin Qur'anin hawa teggelnin. Hawa tahasin ayat nin. Sampay migpid painte in betis din. Sampay nongot in pamaranan nin. Ien pag-ibadat in Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Pag-isai kahalan nin. Ulali andanin Aisha radiyallahu anha. Ina bisar andanin tujuiye. Ya Rasulullah panandanin. Okay Rasulullah. Lima fa'alta hadha? Alaysa qad ghafara Allahu lak min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Fa in andani Aisha radiyallahu anha way pa inna hinang nuiyo okay Rasulullah. Way ga ke pa inna inampun ne pardusihan nun lumabaylay. Dukiyene mangga tausan no pe amban pangumulan Allah tabaraka wa ta'ala. Inasambong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala akunu abdan syakura. Inege ke kupain ne pani amban ipun magsarang sukul tudju iye peggei ku kaurungan amban yene sa ien. Panilewin me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine ente papingkalte papitute si kahalante atau kan si manusia ku itu. Ien rasulin na ien. Sai pag-amal ibadat. Yene bulan Ramadanin. Bupain inampun na pardusihan nen. Ine, aku, dukkaam, dukkite bikemun. Bakas niya nga kahan kite biwa inampun na pardusihan ten bi. In rasulay koruian sa kaula-ula makaasik niya surga. Inakahan makaasik niya surga. Hatubang ien niya amban manusia si zaman ko itu kaakahan ko yele may kisagay magtigas-tigas. May kisagay magtigas-tigas turo tabulak dunya. Mismo nagaaro niya amban kita bi kaakahan sa ien payamanon bisara Rasulullah lay. Niya pa inni amban manusia lumabay siya bulan Ramadanin makaabot ya bulan Ramadanin sa ko orbaliga gaya inampun ni Allah tabaraka wa ta'ala. Hatinan garo hinalgaan wa ni bulan Ramadanin. Bang bakas gaya tanto mag-ibadat painte. Bang bakas eru panangkewnen dumain si bulan Ramadan pagtik ka bulan Ramadanin garo usa. Bang bakas yene pangalimutnen, bang mangalimutin, basag ngalimut manamal, mitna, misahan sa wene, dumain si bulan Ramadan. Sampai tek ka bulan Ramadanin gaaru halin. Masi-masiru ngalimut. Masi-masiru misahan sa wene. Masi-masiru mitnahan sa wene.
Ga iya magpaampun tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Naga dapat Too in bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam lay niya amban manusia si zaman ku itu paasek bulan Ramadanin taabot we ni bulan Ramadanin sa gaya inampun we Allah tabaraka wa taala. Ga hinargaan we ene yene bulan Ramadan tu. Ga pinennuan we ene ruk amal ibadat ni pung tinaisi agama Allah subhanahu wa taala. Bupain in bulan Ramadan tu bonus tapaturun pinangurung we Allah tabaraka wa taala tujueni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagge manusia ku ituhin bang pag-story pahala pinain ga peluu sifat lindem pangateyannen gay ta imagine we ne we bang yamate takaswa duyen we ne urungan te kam upama manusia ku ituhin tasipat we me siya matauhin ko pa inne sipat sinlangyo ko sipat sinlangyo payamanon inlangyewin me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangkyaw iyan ngeddo kinakan betan no dialem pangisihan kinakan tamanan special tura tak bulak dunya atau akan kinakan tamanan hap ne tura tak bulak dunya bu betan no dialem malay miyaan atau akan dialem pangisihan miyaan bu na isab kyaw ngeddo kinakan tamanan makalem-lem itu tak bulak dunya atau akan kinakan buhuk inolet tu tak bulak dunya bu betadnu dia tak sinlalay miyaan do isab atau akan pagbetaran miyaan bu pag avenu in kinakan maistamanan ma-special matura tak bulak dunyalay duk kinakan isab tamanan mabuhuk mainolet matura tak bulak dunyalay bu betadnu pinag-abi bu payam-payamannu bang inggehin dinapu iyan nilangeulay ga dapat dinapu iyan nilangeulay kinakan mabuhukin dinapu sinesep iyan nilangeulay kinakan mainoletin kinakan malemmiin we ay peggeien kaseseban we langewin iyan kinakan buhuk naniya amban manusia si waktu ku itu ku iyan kabayaanin kinakan buhuk kabayaanin kinakan buhok payamanon inurungan kita bonus wa Allah tabaraka wa ta'ala pinaturun si kita bulan Ramadanin iyo kita inakahan o may kaulamaan te bibidda kahawa elew kahawa sangem niya magnasihat sa inin kapan bulan Ramadanin sa inin hadje pahala rin bang kita makahinang ne sa inin makaasek surga kita sa payamanon bang dalil sinapangin ga bisan niya ngutab dialim pangatian manusia. Niya painte amban me manusia gay bisan mutab si iye. Inya na bisara iyen. Na isebun okyo pung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lindem pangatian nun duk tasipat kyo ko kyo sipat lang yulay kinabayaan nun hadjayene kinakan mabuhukin. Bubang iyan tura tak bulak dunya. Bang iyan niya masanka udang buwa nakura pagye po itu tempo painte pag urung-urung atau akan pag supply duman isabian painte we ineruk ine sa ngeddo kiti hadja upamahan yene si painte paggeien kasesiban we me kawanisan manusia ku itu tak bulak dunya bang dunya pagbisara iyo ko hantang yene sa giktabo hanut miyaan magtuhut-tuhut kemon bang pagbisarahanin pasalan dunya sa abang pagbisahanin pa sa ilaw akhirat magkaru bang si miyaan kita kapag tarawi si bulan ku itu bisan do ayatin me due ayat pag ayat imamin atau akan telu ayat pandak-pandak pag ayat imamin mag-report wayu taha manamalan iyo pinain taha da kita binarawi luu narawi lay kita si masjid sampai inalyasan peniya masjid express niya pa inte masjid lomboy-lomboy napayamanong kahalan manusiain, pinaglolaan in agamahin.
Bisan do ayat imamin pandak-pandak magkaro. We niya pa magreklamo. We na bisa pinain ayat imam lo. Ko tahain nakuien kahalan yene manusia intura tabulak dunya. Ada kita ulali. Hangkan tileun ginahawa barannun. Tileun ginahawa barannun. Pegge niya manusia bang lindem pangatayanin. Hunit naima kasabennalan. Niya manusia bang nalindem pangatayanin. Gay naima nasihat. Gay naima advice. Hunit nga tama si iya bang pagbistarahanin pasalan agama. Esebon gay katauhan ko. Duk gay katauhan sa nun. Sa tileun ginahawabaran nun bang saing pangatian nun. Bang saing gadi pangatian nun. Gay yan katauhan si ustad. Gay katauhan ulama te. Inme siya ustad yan me kaulamaan te magpasampay hadya iyan. Magpasampay hadya iyan. Banggayro kite, yene mindahan mismo ginahawabaran te, yero yan pinda. Hangkan tileong ginahawabaran nun. Tileong ginahawabaran nun. Esebun gay katauhan no bang sumiyan ajal no iyan. Bang sumiyan kamatay no iyan. Ine, tahinang nulutuin. Si yene umul bakas tausal no miyaan. Bang kaniyaan nun ko ito 20 tahun atau kan 30 tahun. Puas amban ka akil balig no painte. Pagge kawabiyaksahan ko ito painte me ki akil balig in painte me si zamante ko ito hindi 15 tahun atau akan 14 tahun 13 tahun akil balig ne. Nabang kaniyaan umul no ko ituhin 30 tahun atau akan 35 tahun bistahun ko. Puas amban ka akil balig no. Puas amban 13 tahun ku itu 20 tahun na kew 10 tahun na iyan tausal no sinukot na si kawin kawajiban nun. Sinukot na Allah subhanahu wa ta'ala in sambayangin si kao. Pag-iakil balik na kew natileong ko ginahawabaran nun. Ine ta pangurong no ine tahinang nulutuin si ginahawabaran no iyan. Ine tapangurong mo si ginahawabaran no iyan, amban mi amma ibadat. Si waktu yene, si zaman yene umul tausal no iyan, ine tapangurong mo iyan. Ko ane pinain kumiyaan, gay iyan katauhan me si ustad, gay katauhan me kaulamaan ten sa tileong ko, kaniya kite nilew ginahawabaran te ine bakas tapangurong ko si baran ko to. Ine amma ibadat bakas tausal kun. Buga dapat teggel itu rukmuranin masih kumate. Buga dapat pasong isninin, pasong salasahin, pasong jumaatin, ngatapit si aku dinding halihin. Ngatapit si aku in kuburin. Ngatapit si aku in elew akhiratin. Ine baran. Sadya na kiyaw ien. O kiyaw baran. Ine tapangurong no ine ente ganta tapaharap no tuju Allah subhanahu wa ta'ala lay. Tileon ginahawabaran nun. Ngurong ke waktu 20 minit, 10 minit, 5 minit, tali-taliun baran nun. Pagani amban manusia, tapos pa we ne kemon, amban pangalta ni tapos pa we ne kajagahan we ne. Amban me motol ne kalisinan we ne kahwa elew. Amban me sasakatan ne kalisinan we ne kahwa elew. Tapan sinwe ne bang niya lagi sasakatan nen. Tapan sinwe ne bang niya lemmi sinelas nen. Tapan sinwe ne bang niya lemmi dia lem rumah ne. Tapan sinwe ne kemon si ne pangalta ne matura tak bulak dunyahin si katalibut nen. Sa bang baran ne ga tapan sinwe ne buyu hati lemmi baran nen gay ginuna. We Allah tabaraka wa ta'ala paharap tuju iye. Tilewun. Tilew ta ginahawabaranten. Ko ne pinain kumiyaan dumain ni en bangga si kita bikewon bisarakulay. Dumain pamangga sa bilang duk hajjata muraja awe te tiap-tiap amban kita biginahawabaranten bi. Nabuga dapat bang tatilaw nawe eno ginahawabaran no iyan katauhan nawe eno ansel nen. Katauhan nawe eno ansel nen. Gay kita pinahunitan ansel.
Ini ansernen manusiain bang mag-amal ibadat turata bulak dunya, manusiain bang nuhut pangandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala turata bulak dunya, in manusiain bang magtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala turata bulak dunya, in manusiain bang mag-addat magtaat si dua matatto ene, in manusiain bang nuhut kemon pinawajib pinapardu wa Allah tabaraka wa ta'ala tuju iye bang indam buwa manusia iya nambal me tasabut kulay tinungut yan we ne kemon dambuwa ruan selin makaasa kaya surga. Iyan mura an selin, mura manamalan, pagye dumain banis pangalabuan kite, bang kite puas matay, bang nebinekat inyawan iyan duweru pangalabuan kitehin, bang gay kyaw di alam narka, bang gay kyaw di alam surga, erwi parang samat-sambat anuhin, period, samat-sambat bahasahin, gak na niya saddi. Bang magamal ibadat kyo, magtaat kyo, muasa kyo bang tek bulan puasahin, maghaji bang kyo magagees, zakatan no in pangaltaan bang umamot na sinisab, kemon pinawajib Allah tabaraka wa ta'ala tinutwe anu pandak do makasek surga kyo. Makasek surga kyo. Sa opposite sin bisarale, bang isab kyo magmaasiat. Dual na kyo hadja misa-misahan sa wenu. Dual na kyo hadja magtangkyo. Yay kyo bisan magpaampun to Allah subhanahu wa ta'ala. Dual na kyo hadja magzina. Dual ni hadja inispianon anda sa wenun. Dual ni kyo hadja mag-text-text. Gay na bisan late, na bisan si sambayang. Gay na bisan magsama-sampay takay patin sambayangin. Mag-enjoy ni hadja. Gay na bisan nambayang bang silat. Pagkagaro takita we si amma. Pagkagaro niya makakilala iye. Pagkagaro luwa lahat nen. Sa ukat nelo si Saba. Sa ukat nelo si KL. Sa ukat na to si Saudi. Sa ukat na gaan niya makatauhan niya. Gaan niya makakilala iye. Gay na bisan magmatalew. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon ne bangga syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon ne yena hinang lemmi en hininang nen esebon mura ru isa panselin. Dialen kyaw narka jahannam. Bang kyaw yung magtawat. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mura manamal anselin. Na esebon o kyaw pong tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ne pinain kulay tilewon ginahawabaran nun ine ente saddiya ne kyaw iyan obaran. Ine ente bakas kyaw ito kalisinan ko. Bakas kyaw ito tapos pa we ko tapakan we ko papahap. We ibang sasakatan nun bisan koles daahat ta ispiya we no. We ibang motor nun bisan lemmi daahat ta ispiya we no. Bang lemmi si katalibut no ta ispiya we no. Sa bang lemmi baran no ga ta ispiya we no. Okay pong tinay ko si agama Islam. Tilew tebi in ginahawabaran tenbi. Dumain iyan painte bisarabangga. Dumain iyan painte pangkal manamalan sa bisarakulay supaya katauhan we tebi in ginahawabaran tenbi bang antag kitabi. Supaya tatilew we tebi ginahawabaran tenbi ru katauhan tebi ru isap anselnen. Na esebon bisan pa isab sa ikakahinang nun, bisan pa sa ikakahinang manusiain, bisan pa isabi pinain kulay, labo kyaw dialem narka, esebon tiyak pe kyaw binaybayan turata bulak dunya, tiyak pe kyaw magnapas-napas turata bulak dunya, tiyak kyaw labi luba nen taabot we no bulan Ramadanin, tiyak kyaw dialem bulan Ramadan syahrul maghfirah ko ituin magpaampun kyaw. Magpaampun kyaw tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawat kyaw tudyo iye. Pagkain Allah subhanahu wa ta'ala amban may sipat ni Ghafurur Rahim. Yene pa ini sangat mangangampunin duk sangat mamaasein. Magpaampun kita bi. Pagka kita biin barduse. May kisawe ko ni katawhante baranten sa i ni kakahinangin dual ni hadja magmaasiat. Dual ni hadja mangga sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo hepga masi kita bisuway magtawbat pagka kita biinin barduse. Manusiain barduse. Bang samantaan tausan nurubehenu iyan
akahan ka kew barduse kew. Sa pagya niya ni hadja duse diki niya duse hadje, niya isa basal duse hadje manamalan. Magpainta magdarajat-darajat paintain yan pardusihanin. Nawang samantaan tausa luwe nung behenu iyan pamisara, buta ispiano, mahuto kyaw makabisara, bangga sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, kauyan barduse. Nameke sa, niya amban manusia, inusal we ne behenen, pamisara gebidda, pangalimut-ngalimut sawe. Bisan do sawe, niyo palihali si luma, na limut-limutan, we amban nang kipakin. Tabiya, miyaan, kapanisan nilo, amban meden, di ba, maglimut-limut sa iyen. Tabiya miyaan. Sa ako na pinainlay, supaya kita bitao magtawat, supaya katawan tabi ginahabarantan, birumayan pa inte pangkal. Sa suway kita mag-anad-anad, pepeetain niya na ginahabarantan, ko na pinainlay. Subay kita mag-anad-anad, lisinantain ginahabarantan. Subay kita mag-anad-anad, lisinantain niya na pangatihan tetu. Paggebang lindem niya na pangatihan ng buwa manusiain ko, na tasabot ko ang sinimiyaan, hunit manamalan na masin kasabennalan. Pagge maasiat duwa na maasiat hininangin. Nahunit manamalan yene na masin kasabennalan. Pagge lindem pangatihan niya. Pagge waktu manusiain ngahin ng maasiat, tobbok si pangatihan ni lindem. Ngahin ang naisab maasiat kayo magtawat, naisab tobbok, sangat-sangat lindem pangatihan niya. Nawang lindem na in pangatian ng buwa manusiain, na iyan manggay mapakale si kasabennalan. Na iyan gay mapakale si kasabennalan. Gay na yung makasabennalan. Way na pinain dual ni hadya kahunitan si Mesara Ustarin. Way na hadya pinain sa Bisara Ustad lay pangkal manamalan. Ako wewe kuy tawa Ustarin kinain. Narumain ka o tinawalay. Dumain da po bisarale ustarin. Allahu Ta'ala da po bisarale. Allahu Ta'ala mga panjari kauin, iya na po bisarale. Sebon okyaw pong tinaiku, gataw iyan kumelat turata bulak dunya. Gataw iyan pinapito para ta bulak dunya. Gataw iyan tineparan pito para ta bulak dunya. Allahu Tabaraka wa Ta'ala bang dumain si syarat inin. Ina bisara sin Tuhan nun. Daki magpain wa bisara ustad. Daki magpain wa bangga. Yene bisara ustarin si kao. Dakyaw magpain. Tagya bisara Allah Ta'ala iyan. Nagakyaw iyan pinapito para tabulak dunya bang dumain pasalan ininin. Ina bisara sin Allah subhanahu wa ta'alahin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kaya manong be? Pan Allah subhanahu wa ta'ala, gakyaw iyan, pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala bangsa kajinjinan induk me manusia bat malingkanen inin do surutin bang numain sabab inin ga kyaw tura ta bulak dunya sebon akyaw pung tinaiku o kyaw magtigas-tigas si syara sin Allah subhanahu wa ta'ala o kyaw magtigas-tigas mangga sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala way ga ta iseb no mga panjari kauhin way ga na utang na loob no pain bahasahin ga kyaw inin binaybayan tu ubuyong ga kyaw inin binawayan tu rende gakyaw inin binaybayan tu utotobang numain sabab ininen. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ga papanjari ku kajinjinan induk me manusia bat malaingkanen supaya hadja niya nung batudyo ako. Bat malaingkanen duk hadja niya nung batudyo ako. Duk hadja magmatalaw tudyo ako. Napayaman may bisa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay niya utang na loob te. Subay ta esep de bakas ilawayantin. Lumain ke. Bisara hadja utura tabulak dunya. Tura ta tu painte si dunya. Bang niya bakas boss no. Niya nabangan ka ulo na kaya pag-apply. Ataw akan si pag-school no painte eskolal kiyo. Ataw akan ina na nabangan ka ataw akan may boss no mayor governor ataw akan congress. Iyan manabangan ka uhin painte. Buo niya dinakwe boss no miyaan inin pain na hinangon inin da hinangon inin tuhuton ubos po gay tinuhutwe no gen tinuhutwe no in panganda aksin boss nulay ataw kan nakura nulay ataw kan bakas manabangan ka ulay na inen telesan nilay inen te talesa we boss nulay buiya magmatuyo si kauhin
Iya mismo manabangan kauhin. Bisaranin gana utang na loob ni. Bisaranin gay tao magsyukur. Bisaranin gay taes sa buhay na bakasilabayan ng bang sinay. Bupain iyan tuin na tabulak dunya. Tuin na tabulak dunya. Sa iyan pamisaranay si kauhin. Sa iyan kaped di atainin. Napain bahasahin what more ni bangyene mismo bakas mamapanjari kauhin. What more ne paindisarahin, bang mismo ne mamahadje kauhin, manguruan ka unyawahin, manguruan ka supaya tales sawe anong mamamisin, mamaasinin, malalahin, mapekkatin, i mismo manguruan kauhin, ubos birang awe no syaranin, gana utang na loob no siye. Ko na bisarate miyaan, buga kyawian tura tabulak dunya, ga kyawian binaybayan pito para tabulak dunya bang bat malaingkan nen supaya hadjanong matudjuye. Sa ingente at parasahan nilay. Sa ingente peddi nilay. Buiya mga hadjikauhin nene boss mo maturat abulak dunyalay. Hat-hat na bangan kao. Dumain ngurungan kao nyawa. Dumain ngurungan kao pamayam pakale. Pagkemon. Dumain ngurungan kao ien. Sa masirupad di pangatian niya, what more ne, sa ingin ente bang mismo mga panjari kauhin gana utang na loob no tudyo iye. Ko ne pinainlay, tiyak kita di alam bulan Ramadan. Inurungan na kita bonus, sa gaabisan pinahadjawete. Ni amban manusia pa integero bisan pinda. Bang makastuas pangatian ng gitan tumak-ibarat sampai tika bulan puasehin, iya ru. Ko bang dalil pumuluin gaabisan ngutab. Nasa iyan kahalan in manusiain. Ko ane pinain kumiyaan, eseb debi, bangsa iyan kahalan, yene rambua manusiain, pandak duan silin. Bangsa iyan kakahinang nin, dialam narkajahan nami, pandak, period, bang ege magtawat. Nabang isa biya mag-ibadat, ko ane painte me siya mu'min, magkahagad, magmatalag di Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsadyahan in bulan puasehin, sinandalan bisan dunia baya kinakan kaseseban ne, kabayaan ni sa pinigilan we ne gay kinakan we ne paggeganta, pagmatale we ne panuto ne syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in katekahan ng buang manusia insya Allah subhanahu wa ta'ala, bang ye tulus ikhlas, mag-ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala, di alam surga ay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naku na pinain kumiyaan, ku itulay, tao na kita nilew barante. Duk katauhan na dialem baranten, dialem pangatian, ten bangsain ka basag-basag amal ibadat ten. Nawang bakas-bakas gatan tuhap, pag-charger no in baran no iyan, pamakan no in ginawa baran no iyan. Okay pong tinai ko si agama Islam, ku itulay hadje pe chance no, tiya kita di alam bulan Ramadan, magpaampun kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala, magpaampun kita bikemon tuju Allah subhanahu wa ta'ala, niya petalet bilawi 10, penuan tebiin, duk pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Gamin tatambus we eku, pili kita, ko iyan sifat sinlangyawan sinimiyaan, iyan gai tatambus we eku, kita arak tumala, kita arak lumalim, pili kita balik, si papuonan tiyan sinimiyaan. Na asal manusia ay enggak dapat niya ko sifat lang yulay. Niya ko sifat lang yulay. Payamanon, bang pasalan dunya pagbisarahan. Dumain ito paintewe, pangkal atau akan bangga, sa pangidoan ti hadya upama. Bang bakas niya nawagan kitebi, atau akan niya ngakahan kitebi. Pinain piki haplamitan, atau akan hapsabela, atau akan hap Sambuang, atau akan hap Manila, ni alai cekenu da milyon. Kapita be, upamahan, atau akan pikew bang matu si jadahin, pikew hap Sarawat, atau akan pili kew hap Balad, pagi kami painte mi ajadahin, atau akan ina nila imo turat di alam Jeddah, pikew pinain pili ni alai cekenu 50,000 rial.
50,000 riyal. Niya nga kahankao. Pili ki hop balad, atau akan piki hop sarawat, atau akan ini mo tu dalam Jeddah bang may elusi may Riyadh. Na gi katuhan ko bang ini may lahat maluhin. O bang may batha ko may bantuk takare-kare ko atau akan no si batha. Si may basilan painte, si may lahat pilipain, panbahasahin. Tawakan Pinas. Niya nga kahankao di na ki hop lamitan, di na ki hop sabela ni alay cekyan may damilyon. Papite be. Kumpas no ine talesan lay. Kau aku gana tantusin ko. Niya bigla ang oferan ako nga kahan ako niya magsadak kasi ako da milyon ko ilay si lamitan, ilay si Sabela, ilay si Sambuanga, atawakan ko na pinayin ko lebang matu si Jeddahin. Niya ang oferan ako niya ko magurong lai supply. Dumanian paintala ate si Bea painta si supply dumain sa upamahan hadjay entay ma tri papap. Upamahan. Pegge say kahalan manusiain. Pegge niya waktu may kita tay mauete. Bang etin huten mi Arab nilay, hunit manamalan tatayma, ni amban mi manusia be hunit makatayma sa urungan te ko upama ko me turat abulak dunya. Kaya painte, adunya ro kite. Nabang matu si Jeddahin ko ne pirain ko ay nakapsarawat ine na ilugal wen niya 50,000 riyal. Inente talesa kulay. Bisan 10,000 riyalin hunit kumakaantan. Bisan painte 20,000 riyalin hunit kumakaantan bunia bigla nga kahan ako sa ayan ina teles sa kulay. Sin na hepwi manamalan pagi pagbisarahin sin. Makasin na. Makaseseban sin pangatean. Makasanyang ako turat abulak dunya. Magtaus ta eseb kun bang niya sin ko tabel liwe ko in kinakan kabayaan kun. Bang kasin ko tabel liwe ko in sasakatan kabayaan kun. Bang niya sin ko tabel liwe ko insam kabayaan kun hatian pandak bisara in puenen sanyang ginawabaran kun hangkan ko sinna si sinle. Hangkan ko sinna si sinle. Sa pain a mga kasikauhin. Meke pain na taedda wenu in chekele. Atawakan sinle niya requirement ni atawakan surut ne bang si bahasa Arab. Subay kiyaw ngeddo inin, subay kiyaw mahinang inin. Magtaw sep kiyawian usa, bisan pe sa inga hunit pangeddo sin requirement lay. Bisan pe hunit sa inga hunit yan surut lay, masi kiyawian mihalabian paggeayan pokos nun sa 50,000 riyal lay. Ayan pokos nun bang pesosin sa da milyon pesos lay. Bisan pe sa inga hunit sin requirement. Pinihan wenu labayan pag tahati wenu halaga manamalan pangurong kaulay. Bisan pa kayo silamitan tenga elew magpila panas elew gay pikil no. Pag sinlay halaga manamalan si kao. Iyan kahalan manusia si waktu ko ito. Sa payamanon isang tek kabulan kuasehin. Tek bulan Ramadanin. Ko ne tasabbut we ti an sinimiyaan. Dan sangimdu bang taambus we no in Lailatul Qadarin hap ang bandangi bubulan. Chance no na iyan pamakan no sin pangatean no. Ammal ibadat no. Arakala gene taabot we no bulan puase yene tahut niyo enim. Arakala yene puase PL mian kapuasean mo enu arakala agak tidak ima wallahu tabaraka wa taala. Ku itulah niya pe chance no. Ko ne pinain kumiyaan. Ine ente bangkam tilew ko. Dangi bubulan lay, hap amban dangi bubulan lay. Pangurong si kao si kita bikemon bonus amba tabaraka wa taala sinihal garuk da milyon lay. Sinihal garuk 50,000 riyal lay. Bangkyaw tilaw ko. 50 painte khairum min alfi syahr hab amban painte dangi bubulan. Pangumulan wen baran no pagbisarahanin. Gana sawe-sawe no dilan kubur no. Lindem pakuburan nun ga niya tiyaw no, ga niya electric pan no, ga niya aircon no, wayan gay pikil no. Way gay pikil no ginahamabaran no yan.
Wa ikaw hati masih ikaw ilesekan pa dalam kubur. Buga niya tiyaw lai. Ne tiyaw no yan ene amal ibadat no. Payamanon ko, siguraw na yan bang kiyaw tulus ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang iyan hap pangiddo no iyahin. Bang iyan taambus we no. Magmaap kami yung kubantok maganoan ulay bin. Hato ang ban signal ni amian nawag way kinansel way ko. Kung ano pinainte miyaan, may 5 minit pa 10 minit, atawakan da oras pa 2 oras na ngagad-ngagad kam. Inga-inga na luu ka anuhan waktu te. Manusia intura tak bulak dunya, yene me siya magmata lew tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dukbang sa muslimin, inargaan we tebiin bulan puasehin. Pinagsadiahan we tebiin bulan puasehin. Pagitahati we tebi, ko ane pinainmiyaan halga manamalan. Halga manamalan. Hajje manamalan pahala nen dalam bulan puasa itu. Hajje manamalan infak nen bang yung makapag-amal ibadat ko ne tapain temyaan bang tasaw tuwe no in lailatul qadarin happy amban yene dang ibu bulan. Sa panilewin ine kemon manusia muase tura tak bulak dunya ine tinaima puasa delay kemon. Sarun dumain kita manaima nilay tahta masyiatillah. Painte Allah subhanahu wa ta'ala ni magbaya-bayain. Tayma ne, dukgay tayma ne. Sa niya, painte amban me syurut. Pagkikemon amal ibadat, duk syurut na iyan. Kung may sambahayang, dumain kita magtaymain yung sambahayangin. Allah subhanahu wa ta'ala. Sa niya syurut ne, binettad, ni alay syara ne, may kikorek sambahayang nun, may kitinema sambahayang nun, bang tahinang we numiyaan. Upamanin, kung may pag-ayil, bangkyaw ng bahayang bukyaw ga ngail. Bangkyaw ng bahayang bukyaw bakas painte magnadjis ga kyaw mugpo. Inente, tinayma sa bahayang mulay. Bangkyaw ng bahayang lemmi kyaw. Bangkyaw bakas parang buwa si andano papite. Bukyaw ga amandi bukyaw ng bahayang ina, tinayma sa bahayang mulay. Gayan tinayma. Pagya painte aman may syurot painte si sambahayang. Yan painte bangkyaw lisin. Subay kyaw maglisin, subay kyaw ngayo. Nakuin do isab inyene painte puaseto may kung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magsanda kyaw kaug to ang ban puas pajar taman painte maghrib hunit manamalan yan ang mga ibadat hangkan hajjatong bas ni ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sisayan hunit nen bisan sa ipag-amal ibadat in manusiain, ine panilewin, tinayma ente ikemon, wa Allahu tabaraka wa ta'ala in yene puase manusiain. Niya man na isampu sa baban, sa buter ng buwa, ataw akan inga-inga nila itaabot, waktuten, nambot kiti hajjatel, ataw akan paampat, si kaisa, dambuwa syurut atau akan requirement ang banggay panaymaan puwasi dambuwa ipon dambuwa manusia bisan pe magsandal kaugto bisan pe gay mangan ko pamuwasi me sawenen ni waktu gay tinayma wallahu tabaraka wa ta'ala ina bisara in rasulin rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi ila ju'i wal atash payamanum be niya pain amban me manusia muase sa wenen magsandal kaugto sa gaani atong basta eddo wenen ban Allah tabaraka wa ta'ala ina tong basta eddo nen illa al-ju'i wal atash lekak duhajjaruk kaugto bang tumbas ang ban Allah tabaraka wa ta'ala gaani at eddo wenen ban Allah tabaraka wa ta'ala napayamanong bisa rasulullahin ni ahati ang ban manusia muase sa ien niya hati ang manusia magsandal kaug tumuasi ko sa wainin sa ta hati ga tinayma wallahu tabaraka wa ta'ala ta hati niya ang manusia gay makaeddo tumbas ang Allah subhanahu wa ta'ala makaasi manamalan makaasi
Kung ano pinaintilay, dumain kita magtaymain Allah subhanahu wa ta'ala sa niya sababat amban may requirement pa inti atawakan syurut. Si kaisa amban ngay panaymaan, puwas dambuay po ni Allah tabaraka wa ta'ala, yan pa inni al-mushrik. Al-mushrik. Bangkew mushrik, bangkew magsasyirik